Amma nalunartorissuami ilavut soortan markima atarusinnerusuli ipputtoqqissimannarnerusippaat isumannanginneruvuut imma tassinikkut taamat eqqarsartut uataak ilaingilaanga tanna torrattorissuugami apeqqut piarersarput nalungilor namminersulerusulluta naalagaaffinngorusulluta arlaatигуллуунни taassumuunga assingusumik sinni piarersarnersuut kiisaakiuminaatilerpaa иммину атаққиссуумут исумақарлуиннарпуга нунаму маангаtikikkaani оqaatsimu пингаарутеқартут илинниарниссаа таанналингиннаасума атаққинниннерума сулеқатингиттариақарпугут ависсаартууссиннаангилугу икиппаллааруйуссуарпугут намминерсулевинниарутта. Så jeg synes helt klart, at vi snakker rigtig meget om selvstændighed, og det kan også være lidt problematisk i forhold til alle de andre problemer, vi måske burde kigge på frem for selvstændighed. Et eller andet sted, hvis vi skal blive en selvstændig nation, så har vi behov for at skulle finde tilbage til nogle af vores gamle værdier med, at vi selv kan klare os selv. Tassiminaammaangilaq tungaviusmi inatsaqarnissarput anguniartayaqartor tassaavuq aningaarsiornikkut kiffaangissuseqarluta immitsin uqartussaaffigisinnaasariaqarnerp taqilluni naami atungiveqaaq kalaallit sium makigitsi inuttut inuuneq pigiuminaqaaq saperasi isumaqaleritsi